nongeye kubasuhuza abakunzi ba Steven Rwanda. Ni ikiganiro mbagezaho aho mba mbagezaho amakuru atandukanye agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Reka uyu munsi mbagezeho amakuru yo hanze, aho umukozi wa British Airways yaba yatawe muri yombi nyuma yo kwambara ubusa mu ndege. Si ibyo gusa, turagaruka ku muyobozi w'Uburusiya wavuze ko igihugu cya Ukraine gituwe n'ibyihebe gusa. Umugabo w'imyaka 41 wari usanzwe ari umukozi wa sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere British Airways yatawe muri yombi nyuma yo kwambara ubusa mu ndege akajya kubyinira mu bwiherero aho gukora akazi. Uyu mugabo yabikoze mu rugendo rwari ruturutse i San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwerekeza i Londres hano mu Bwongereza. Ni urugendo rw'amasaha arenga 10. Mu gihe urugendo rwari rutangiye, indege iri mu birometero birenga 10 mu kirere. Byageze igihe abakozi bo mu ndege bagombaga kuba bagaburira abagenzi. Uyu mugabo ni umwe mu bari bafite izo nshingano ndetse bari bugire uruhare muri icyo gikorwa cyo kuba bagaburira abagenzi. Gusa ntabwo ariko byagenze nk'uko natangiye haruguru mbibabwira. Uyu mugabo yari yibereye mu bwiherero. Reka turebe icyo yari yagiye gukorayo. Icyakora ubwo abakozi b'ingenzi bo bamushakaga ngo akore akazi ke, abakozi bagenzi bamushakaga ngo akore akazi ke, batunguwe no kumubura. Inkundura yo kumushaka mu ndege yose yahise itangira ubwo abakozi bagenzi be bamushakishaga bakabura aho bamukura. Bakoresheje uko bashoboye kose, bakoresha hasi no hejuru kugira ngo barebe ko bamubura, ariko birangira bamubuze mu ndege. Ntabwo byarangiriye aho ngaho, bakomeje kumushakira ahantu hose hatandukanye bamushakiragamo, agace kose bamushakiragamo nayo ntabwo yoroheje aka kazi kubera ubunini bw'indege. Ntabwo rwose kari kaboroheye, dore ko yari Airbus A380-800 ifite ibice bibiri ndetse abagenzi bicaramo icyo hejuru no hasi. Izi ngizi tuzita double decker. Ikaba ishobora ndetse gutwara abagenzi barenga 450. Mu gihe byari byayoberanye, umwe mu bakozi barimo kumushakisha uruhindu yaje kwinjira mu cyiciro cyicaramo abagenzi cya business class, aza kumva ibintu bisa nk'ibiri kugwa mu bwiherero bukoreshwa n'abicaye muri ibyo byicaro. Mu gufungura umuryango, uyu mukozi yakubiswe n'inkuba kuko yahise abona mugenzi we yambaye ubusa buri yakataje cyane, ari kubyina bimwe mu bijyana muntu. Rwose uyu mukozi yari afite zimwe twakwita nka écouteurs cyangwa se Bluetooth yari yashyize mu matwi, arimo yumva umuziki udasanzwe rwose. Bivugwa ko ndetse yari arimo kumva imiziki y'aba Chris Brown ndetse na ba Rihanna. Uyu mukozi yahise ayabangira ingata ajya kubara urwo abonye. Bagenzi be ubwo yatangiraga kubabarira inkuru bakirita mu gutwi, batabarana ingonga, bafatirana wa mugabo. Bigaragara ko yari yakoreshejwe ibiyobyabwenge. Abari bafite ibishura ubusanzwe bihabwa abagenzi mu ndege bahise babimwambika nuko bamwicaza mu mwanya umwe mu cyicaro cya business class, bakajya bamuhozaho ijisho birinda ko yakongera kubaca muri humye akajya gukora andi marorerwa. Hagati aho ubwo polisi ya Londres yahise ihabwa amakuru, dore ko iyi ndege itari yakageze i Londres mu Bwongereza, nayo iba hafi, ku buryo iyi ndege ikigera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Heathrow, uyu mugabo yahise yakirwa na polisi, abanza kujyanwa kwa muganga kugira ngo hasuzumwe ibibazo bimwe na bimwe yari afite mu buzima bwe. Akiva kwa muganga yakomereje mu buroko, gusa ntiyabitindamo.
nubwo iperereza rigikomeje kumukorwaho, hari ibyago byinshi ko ashobora kwirukanwa ku kazi ke kubera kutagaragaza ubunyamwuga mu kazi. British Airways yirinze kugira byinshi ivuga kuri icyo kibazo, isobanura ko kiri gukurikiranwa na polisi. Bakunzi ba Steven Rwanda, ndagira ngo ukore subscribe kuri Steven Entertainment. Steven Entertainment ni channel nabashyiriyeho kugira ngo njye mbasha kubagezaho amakuru yizewe, amakuru rwose udakwiye gucikwa. Ni amakuru meza cyane, ni amakuru aba arimo acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Reka tugaruke muri Amerika, aho bivugwa ko umugabo yatwitse abantu 8. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Umugabo yatwitse abantu barenga 8 bari mu myigaragambyo yabafatanyije n'imfungwa z'abanya-Israheli zafashwe n'umutwe wa Hamas. Uyu mugabo w'imyaka 45 witwa Ahmed Salman yaketsweho gutera ibisasu bitwika mu kivunge cy'aba bantu bari barimo bigaragambye mu rwego rwo kwifatanya n'imfungwa zari zafashwe hano i Hamas. Nk'uko BBC dukesha iyi nkuru yanditse ko ahagana saa 7 z'amanywa uyu mugabo yari afite ibisasu mu maboko yombi, atangira kubitera mu bantu avuga ngo mubohore Palestine. Mohammed Salman ni umugabo ukomoka hano mu Misiri, n'umwe mu bagabo bafite ibyangombwa bya Amerika, ndetse ibi byangombwa bivugwa ko yabihawe mu mwaka w'ibihumbi 2022. Abakomerekejwe bari mu kigero cy'imyaka 52 ndetse n'imyaka 88, barimo abagabo 4 n'abagore 4 bahise bajyanwa kwa muganga. Ikigo gishinzwe iperereza muri Amerika FBI cyatangaje ko iki gitero gifatwa nk'icyaha gishingiye ku rwango, ariko ari n'igikorwa cy'iterabwoba. Imyigaragambyo yo kwifatanya n'imfungwa zafashwe na Hamas muri leta ya Colorado iba buri cyumweru. Bakunzi ba Steven Rwanda, banze urebe ko wakoze subscribe, ubundi njye nkomeza kuguha inkuru nziza ndetse zizewe. Niba utarakora subscribe kuri Steven Rwanda, menya ko hari byinshi cyane bigiye kujya bigucika. Ni channel nziza cyane nabashyiriyeho, njye ubagezaho amakuru ni Steven Rwanda. Zelensky yavuze ko yivuze imyato nyuma y'aho Ukraine itwitse indege z'intambara z'Uburusiya. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yivuze imyato nyuma y'aho ingabo z'igihugu cye zigabye ibitero ku bigo by'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere, zigatwika indege z'intambara zigera kuri 41. Urwego rwa Ukraine rushinzwe umutekano n'iperereza UCBU ryasobanuye ko ibi bitero bya drones byiswe Operation Cyberdas Web byagabwe ku kigo cya gisirikare cya Oranya hafi y'umujyi wa Maramuska ndetse na Belaya mu ntara ya Iluskatsi ku wa 2 Kamena 2025. Uru rwego rwasobanuye ko ibi bitero byasenye indege 34% z'Uburusiya zirasa mizero zifite agaciro kabarirwa kuri miliyari 7 z'amadolari. Muri izo havugwamo nka A50, Tu-95 ndetse na Tu-22M. Perezida Zelensky mu ijambo yagejeje ku baturage be yasobanuye ko muri ibi bitero hifashishijwe drone zigera mu 117 kandi ngo byateguriwe iruhande rw'urwego rw'Uburusiya rushinzwe umutekano n'iperereza FSB. Yakomeje agira ati, uyu munsi ku butaka bw'umwanzi hakorewe operasiyo nziza yibasiye gusa ibikorwa bya gisirikare, cyane cyane ibikoresho byifashishwaga mu kurasa muri Ukraine. Uburusiya bwahuye n'igihombo gikomeye gifite ishingiro kandi bwari bukwiye iki gihano. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko bategura ibi bitero byamaze umwaka n'igice, ndetse kandi ko hamwe n'Uburusiya mu bikorwa byagenze neza cyane. Ati bakwiye kuvuganwa icyereza, bakwiye
bakwiye guhabwa iki gikorwa, cyane ko iyi operasiyo twari tumaze igihe kinini cyane turi kuyitegura. Bivugwa ko drones zarashe izi ndege zari mu Burusiya, zimwe zari zihishe mu bisende by'inzu bifungurwa na telekomande ndetse no ku makamyo. Ukraine yagabye iki gitero nyuma yo gushinja Uburusiya kuyigabamo ibitero bya drones 472 ndetse n'imbunda zirasa kure, aho yasobanuye ko yahanuye drones zigera muri 385. Ibitero by'ibihugu byombi byavuzwe mu gihe ababihagarariye bateganya guhurira mu biganiro by'amahoro bigiye kuzabera muri Turukiya kuri uyu wa 2 Kamena 2025. Ibi ni ibiganiro byatangiye mu kwezi gushize, bigizwemo uruhare na Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya. Bakunzi ba Steven Rwanda, kora subscribe maze inkuru zizewe zijye zikugeraho ku gihe. Ndagukunda wowe ukurikirana Steven Rwanda, ni channel nziza cyane, channel Steven Entertainment. Nzajya nkugezaho ibiganiro byiza cyane, nkugezeho amakuru ndetse nkugezeho imwe mu myidagaduro irimo ivugwa hano ku isi. Ndabakunda cyane. Goodbye.